Ha kasantari kuno pra arjarar pulai kanyo trep acik national movement kalayo penlek penroy syusyu yak unit hapo no wen. Ha katiga sngi layadon lang unong yalam barat ba jongka seng uba lamprang karbani u vice president jongka uba Nelson Karbani uba Shaibor nongrum kumu presiden kariwar mengisarkel uba Taibor marmenyang kumu sekretari jongka riwar mengisarkel harengkat kejingnya don lang kidikot nakleng ki unit tegum ta sya kate kejing penten smaya kate ke unit apo no wen lami kisamla nong kitkam kumu presiden jongka uba Banlong Khong Tiang u vice president jongka uba Arden Khongji u general secretary jongka uba Kitbok Khong Tiang ha ba ajing keren ha kate gasngi u presiden barang ba jongka te gaseng uba Lamprang Karbani ula penpau ba usngu yok mensim bagi samla menta kila penrung yala de sya kate gaseng ha keleng hi kadong kathan bat syuru ula penken mau ya ki kam jongka seng ki bala seiso ha kejing ya lenti bat kapakong sana kade kejing lej dawa jongka ya ka sarkar pedeng syadu kanong ba deli ha kalai tarik unai wing arja mulai bat menta kalalong ke buram play hakmat hi kajai penriu barok away bakatanat MHA kala jubab ya ketiga seng da kabakala pa ya kasiti hakan nyutrik unai wing arajar mulai ban penurlong ya ketiga jingdawa jong ketiga seng kaput boda bat mentaro ngapoi mesong mawet ban sim kum kalat jong kejeng penten smart ya bi samla jong song mawet kibolong bakloi kibolong banlen lade ya kimat kijura jong penreu lengba jong seng HNM bat kum dong elam barang ba kamensim kamla henda ai puplai kepang syakari berkejak penreu namar hakini khatsan telik Islam jong ngejingnya enti jong seng Islam nabta kitau ba jong penreu kari berkejak penreu na kelen jong kejak trap kala sei yek kun dap surah kala sei yek samla gari kibaslur kiba echisha penreu kiba echisha ya putusong ya kenda usia jong kejalan ya nama nakwa kan penting mau pi bahau sem ada kenal kari pakai penreu kelasai kun semula lembaga HNM ngilahyar anti bo bodar sam bantang ya doe ni kulit berpenbek ya ki kulit ki balai ki sipai jong asam ki bawar sna bi an ya ka yeng hak nda wasyak jong kari begitu ter hauslam al hajar khat sau khat sang ngelahyar syablok tu ban put ya ki mauput musam balwan thong jubor ka sokar asam hak nda wasyak jong kasipnar hangti po bodal kalbi kumjuro hauslam arajar kendrayar pau bat arpu kuar kajak penreu klasei samladari ban hias di spo kaput bodal kasilsa ban thong yiki mauput ban saiput gomsi benta ban yada ya ukusam ya kindak siap jong kajalan bat ka welcome ka barat bae ka bakajak penreu klasei dai hak lai tarik menta hajong menta usnam prarumbar bagari bakajak penreu kelasai kundap serang jongga jak penreu nang bagas SNM ngilahyar sedelhi kumba asbahut ban penslow ban titme ban tit jingkhang yakas MHA lane ka Ministry of Home Affairs jong ka sarkar kami te podali baki dei ban aino kidei ban implement no ya kini ki mat ki pakusan jong ka jak penreu bat jong ka jalwa perwe namar kumban supen kemau baha uslam arja kepla ka sarkar NBA 1 kelapas ka resolution
habede ban penung no yang tin khasi syaka khanin kopra jong ka riti sisa jong ka India Henry hadu menta om sempat long ai dei tang hadin ba ka chakriu kala sai yang samla gani kila her sedali ban titchika ban titme yak he sarkar ka podali men ha ka nyotore ka sarkar dohi lengba ka MHA kala phachti saka seng chena kala jubab sekari bakal nureu lengba ka seng chena bakal kula bayak tin khasi en sampelong aino nang nei sama tong ni pelong thapti ya gane jubab ya sauda nureu lengba ka jingtit ne lengba jingtit jikang jong ka seng SM hante po national capital jong India but khakaju ka po rapikin mau hosnam arya ka kendai jograi disamba ka sarkar MDA1 kala pas ya ka resolution ya kata ka bagi ong tin nongway the Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 kabagi ong mangi kadai ka ILP ong pat judon mano senggalang ko jo jalan kaliya kibah hel sekali na bentaban diman na bentaban dawa na ka sarkar India baka dai permai lese ala bendai ka sinpringkong hajala meklea baka ribat meneu ka sei yak samla Indonesia ka mensim jo ka jing sokin la Indonesia ka mensim jo ka jing kli yak ka paten ko bangsawan ka ribat meneu kala sei yak dalam jong ka HANM CEC hagba bon na distrik sa beber kleyo resimenta wat nang nene sidong jong piro ngatit kidon kumjung ba banlo kibala let kali kibala ino ila hin kesem la propor kumba asli si ban let kali na batak tak tauba kabaka ri bagai menreu kala anut hakine kisan tam telisnem nado bangiyo ya kejong jela house nem 1972 hado kita ngimpat don iki anjing plan ki paneda ya kari berdecai menreu te hagane tak jangan pemerintah ngilayo penhai yang hidup bertemai ya kepala ket pumka HANM no kum serong baka kerman sekan baka negine kan long muka kan long ida kan long kita kipaya risat pelan ki baneda jeket menreu khantam ya kenda bersiap jong nowet khantam ya ki kuai ki tempo ki lengka ki bisai jong ni ka pan riwa ka ni nawar itet bagare ka snong jong pi kadon marsenda par Bangladesh ki khar Bangladesh punsin ngabana tujuan bantu ban penjot ya ki lengka ki bisai ya ki kuai ki tempo bat kita ter tika jingdong kita ini thene ke long kum sibenta ban yada di pajban sedang nowet naga jinsia tu naga jinsia penjot hari khar Bangladesh barang sodon kam bang wan bagi nasi logo nak benta ban yada ya ki brikuai benta ban yada ya upusa benta ban yada ya kendau sudah ya ki marat jong nowet bat kinong riwa hadga tanya ka HANM kalong kepala keluar. Ten nama kata kum kisama kum kidikot jadi keluar. Ngide berdon semusim ban ithok dalam kejong snow ban ithok dalam kejong kari ban kejong keluar. Tentang ini kita berkendian Islam tak keluar Islam tak keluar
Kublai Shibon, Kublai Shibon. Senrang kari Khamtam na kinoilam jong ka ATM no wet unit ngin tray sitam tray sithem daka mensem ga bakya ka mensem jin sumet daka mensem jin ram badar jin tip bril tip play ngi kulan sithem ban sakriho ya ka dong na thai ya ka snow no wet ba ke yak bril hi no wet na do ta ka si daka jinsur ka jik nang mengenalkan launo ya kisah kudat kibate bakum ya keri kabai eke juni ai bau play track pada jom unsumar padon kat batni hagi porbar kuntani lon ya tiap bakran bagi paya bak paskan jom ke cak ni nak pertama niaga ya untuk usam kariti dustur bagi ka identity jom ke cak ni kubai sibon